na mathayu mpande ya Kenya tambililio kusisia ithangu ye ya The Daily Nation ende otondu bandikitwe mwakani wa 2024 Auditor General Nancy Gathungu ni wanenganie audit yondu ila kwesa kwitha kwina mbua mbingi undu maundu mailite kwithiwa makika na indi thini wa report ila wanenganite ni wanenganie waise kana pe maundu asu methiwe makignoe wa ma early warnings siambua kuma mubiani wa Kenya Meteorological Department na indi asia kana report isu yanengania wakielelo ni ta improve maundu ma state emergency response kana ilambanga yeke ka undu andu maketha mai respond na indi asia ona kunengana warnings kana kunengane maundu undu maketha mayeki kwa nima ignore we na ndito kuona indi akenya mendini wa mwisho kana mbanga ya mbua mbingi ithangu ni uthio wayo pia bena movangi makonetie uteti na indi usoletwe mundu Raila mundu Ruto na Kindiki mengalikwe mwana ngalikwe no longi bena Kalonzo na mundu Gachagua na indi yandikitwe strong arm tactics na indi no mundu alama konetie uteti undu ngaliko ya ulei yende na kuvingana na ngaliko ya silikali movangi methangu ni mova makonetie indi ports ya kuya ngaliko ni sia Mombasa na masiwa atatu indi undu maende kana bena process yende ya kuprivatize kana ende kutwikithia sindu isi ya kimbene ukulu la wende na ukulu angalikoni ya KPM etikile nikenda masiwa asu na maende kwithwa mema kana metikile kwithwa mema kimbene ithangu ni yake ni movo makonetia ende mbua na kuituka kana mbua no kuma ya mbelelia wakatano andu 42 ni maitie mathayu mo misingi ikanangika na pia malelo makanangika na indi kiku katuma ma Kenya aingi indi masia misiyo kuituka kana ndeni waisio bingi mbuse nisibitie yani wethela nisiatula kwitwa kutula siapita balasi alite kwithiwa ibika na siakuwa misi mingi siakuwa indo na pia siakuwa mimea ila yethia wa miundani na indi authorities measia kana pe malelu amwe matatona kuisilika na indi kiki katuma ukui ngalikoni mwende ya Kenya indi sithiwa sina thina wa kuisilika ithangu ni ya katatu no movo makonetio mbuesu na indi mundu CS Ruko asia andu miongo na ele ni maminite kwa asia mathayu na ngengili miongo 5 makekala matena misiyo kumana na mbua yendeye ithangu ni ya kana no movo pia makonetio mbua na indi mwasu no alani na kuelesia makoneti Auditor General mundu Nancy Gathungu itina wakwithiwa anenganie undu wailete kwithwa kikwa ilambua mbingi yethiwa na maundu asu metha me ignored na indi report isu amenenganite matuko miongo 28 March 2024 na indi after almost 3 years 3 years maundu ala keka report isu wanenganie ni yatiwe na maundu makoswa patena ignorance oyu thinolo kunite Kenya ndithiwa uima kuna na indi yetuka kana bena aite kana floods isiende tio ku affect uiti we woka pia ni ku affect maundu ma kulandu mekwikala maundu ma manufacturing bandhi ya Kenya maundu ma uimi na pia nimeukuna ukwati wandhi ya Kenya nundu akwithwela masoko makuwa kana ukui utaendeye nesa indi andu maithi soko ni kuthosia sindu ila maile kwithiwa maithosia na indi kwetuka mwaka ni wa 2019 wengi wa World Bank ni wanenganie kana ni wa release ye disaster risk profile na indi wituka kana maasisie kila mwaka ila kwa mbua mbingi andu ngili yana yemwe na miongo 5 ni maasia mathayu mo na ngi maka affect wa muno kethia indi maina misie na sindu cia muthemba tosu ithangu ni ya katano benokewa wa mundu mukomwe indi etwa Beatrice Tuju na indi kwetuka no namukia athi wiani otondo andu maenda wiani athukumilanga likoni cia Grogon Kirinyaga Road na bena munyanya yo kwetwa Miss Lilian Akinyi asa kana ne manekala muno mainena na mundu Beatrice Tuju ya muthia manenete sasta cia wiyo na amwe I am dying my sister I am dying the water is rising asa kana kiuni kingibira ne kwate ni tunona ko TV ni
ngalimwe silikile kiwu ngale si alika kiko kingi na indi wethila ona muyo kiwu muyo ngale ni kiwu ni chambatie so akinyi lesia ondo sister wake kana monyanya okwetwa Beatrice Tuju kiwu kenabikie bandu esa kwasa my sister I am dying the water is rising na indi esa kana isuni sionde to sia muthia na indi le asiando ukewa o kuya ngalikoni sia Nairobi Funeral Home wanani wa iyo aimanda mwe wake pala utanesa kuoneka bambie kumanda Saturday na nakubikia omunde kwetwika mwe wake ndunesa kuoneka dangu ni adha tu ni mobo makonete uteti naende kwetuka kana ODM kana ayumbe ma ODM na UDA ni maplanete kuona na wakana kumit wakeli nikenda manana ni sekindu keke kutwa 10-point agenda. Mundu ODM Secretary General Edwin Sifuna ITA mwai March matuko muonza nyo deadline ya collaboration katika wa UDA na ODM na yasia it no longer exists. Okay. Dangu ni ya muonza no maundu pia makonete uteti naende kutuka opposition top opposition leaders kana tongo ala nene ngalikoni ya ole ni mamoto lile mutu mundu Ruto mundu Kindiki nundu wa repressing dissent kana inde mawo asu makonete undu andu ama inde methe na kanisa no Methodist naende kwatuka kana ala mangaliko ya ole ni mewe maumale nundu akwethe wa Kindiki bona inde kutuka kana Kindiki nomwe wala maisie ebetange kana ndo asu maule mebetange kanisa ni usu pena communication officer etwa Reverend Ben etuka kana we esi obika bandu asiai inde yumetikile Kindiki na nundu niwona nengeto an official invitation ndini wa kanisa usu na inde asuange yunime utula muti mundu Kindiki nundu wakwithiwa manauma alilwe uthaidi na kana matanatu aisia uthaidi undu baendete ithangune ya tandatu inde ni maovo makonete kila nakuya masiwa atatu ku airport ya Mombasa kada Lamu Mombasa na Lamu ports metuka kada ni mesa kutwika ni makimbene kana matwikithwe makimbene me in the process ya kutwikithwa ende makimbene tusise na wakati ni kaithango yena ende turamba kwa ikweka tuni kwitwa kana batu waletie kana Kenya mwaka huu na mwaka wa 2027 no webinda ya mwiso maketha maeka mutiani wa KCSE ula weka wa 4 years ibinda mundu secondary for 4 years nende kuituka kana alama ya kwenda ku receipt kana kuika mutiani wa KCSE kwa ibinda ya kele metuka ni mailete kuiba gili muonza na maanele ni kenda ma receipt come 2027 KCSE kedha ya thela na ende yutu yambia full transition ya curriculum based education then wa senior schools in the UKCSE ni tayathela kato sisi nayo ithangu inde pia ya the standard uthi wethangu yena kwa wandikitwe impunity na inde ueletie ngewa ya mundu Julius Bitok ula wa principal secretary wa immigration mwaka ni wa 2023 ngina 2025 April tuisisia ithanguni ya kele indi ano mawo makonete mbua oisune thangi kuelesia na indi kuitwika mathakarua ainena ula ni People's Liberation Party leader I say we cannot claim the Singapore aspiration kana tuitona kwa satiende the Singapore or you tiende na kwa kunena about malelu madhoku drainage ndoku na flood management kananzi yasia kumina flood sindoku na indi yasia an economy cannot grow on flooded foundations. Ithanguni ya kele pia ende ni maovo makonete kindu kila kiutuma ende ya Kenya matethwa majiki yanzila meki ya tenesi ya kupredict mbua na ende kuituka kana kwa ivinda kana miaka mingi mivitu Kenya metha matona kupredict mbua na ende kuituka kana mbua mbingi ya Mbeya around March bwela ngube ikesa kuya mwini wa October na ende binda yu ni athethe ya muno aimi kwithiwa matona kubanda na rhythm fulani pe pattern la mate ya kwitwa kana ende yu pattern nisu ya miwele ya mbua nyo yatuma andu ende la mekwenda kuthikwaka kana mekwenda ku travel kana transport schedules na pia kalenda sia sukulu sia maka wakuatia pattern ya miwele ya mbua na ende oyu kuituka kana maundu titondo maethitwe makika tene nundu ni mavindu kangu ithangu ni ya katatu ende yena obo wa mundu mumo kuitwa David Kibet ena miaka 33 na ende kuituka kana
mwaka ni wa 2024 ila kwa uyembua mbingi ni wae yesoko ni wa muthurwa ibindani ila waende na kurescue mundu mukomwe na twana twake tutatu tuende kukuwa ni kiwu etina wakukwa nuwatie kibeti chake siana ili na asimake ako alama ende na kustruggle kwikala thayu wena thina muno nundu ula wa matetha cia indi ni wetiwe mavwasu no methile thanguni ya katatu makonete ukuno wa mbua na indi pia ukuno su wa mbua no utumie indi families kana misi mingi ethi thini wa mogs kana ko meya kuyiya nikenda makamande andu mo kuituka kana ende misimu ngalikoni ya Nairobi meone kama ingepita Nairobi Funeral Home na facilities inge kana nombane inge ndikenda makamande andu mo itina wakukua nikiwu kana kwa samathayo mo nundu wa mbua mbingela yuiwe kwenga likoni sia Migori we mundu kwitwa kana moyumbe wa Nyatike ende no tumie ukanyo kwiandu maike kukila mbose ile susie kiwu na indi etwa Tom Odege akolie ando makilio mbunge kiwu indi methe mekale mengu no nundu akwithiwa kiwu ni kingi biembuseni chapita balacha ile kwitha kibitite tambuse imwesi ku ya Migori na kuja Rivers na indi nisiekite misio kana yekite madhayo mando misioni aina na ndikima mauvo kuyanga likoni sa Migori town Odege no thingeleile concern nundu wa mbua mbingi ila yende kuanga likoni sia Kisii Narok na Migori counties ayasya kana kiwucho the indi kila chuite chuka kudhambalala na indi kuituka na town isu sia likoni sia Narok na Kisii susuete kiwu kinge na andu mangalikwa su indi mekula silikali nikenda etonde kumatethesia yaza kana mesimbe wa maana tatu kuyaga likoni sia Nyatike ni mite kukunika muno nundu wa mbua esu miunda yone ngwe na indosio na indi sia muno ngalikoni sia Nyora Kabuto Modi Sere Angugo na parts of Aneko towards kananga wendete ngalikoni sia got kakol ende nisho ikonikete ne mbua mbingi na ende ne wakoli andu meso bya ne pyo na mbua esu dangu ni yakana ni mavo makonete top officials alame kati wa saga ya kunengane itwa RSF passport saga na ende kuituka kana nimo onaitina wakumanyika kana kindu kieta kunengane passport lakini kina manyikie ando ni mabinde isia kana top officials mabinde itio kindu ki matiu nena na ende kiu kituma ende kula kunengano passport kwanza la ya ilete kana okethia ende bena sina bata wa kunengano patosu kana meaning ya kunengane passport sia Kenya ituika kana yu yonekana undu utewa maana tatenene nundu ketha andu nzani mekuinengwa kwanza leta ilete na mayuka ku kwendesa mundu mathuku ende baina bata wa kunengane passports isu mubea wa immigration uyaseka naye ni wambeye excise ya ku clean sindumwe ta isu nikenda withie andu maine kala thinani wa kunengwa kana passport kwitha inengane ngalikoni sianza tusisia ithanguni ya Muonza ende benokewa wa akameiwa ende massive mbesa ma invest nikenda withie ni matona kwiyungamia mo ene na metuka kana nima kundwa medwe makiparticipate ndini wa utongoi nikenda ma drive kana maendese maundu ma social na economic change bande ya Kenya aithanguni yu mavo makonetia endi ndeni Pentecostal kana makanisa ma Pentecost ni makulebethe bena regulation ndeni wa institutions ila si usomethia maundu ma Biblia yituka kana imwe ta TVET kana skulu sia kimanisio cha imanisio sia kiuvundi universities na ingi sikitwa Kenya National Qualification kana situka kwimwe nisiende kwika maundu ma theology lakini ikwi kondo bailete na kiundi kitumie betha bena confusion ndeni wa amanyegwa kana manisio alame kuvundisha na ende ne baturukie ne bailete kulikililwa makasiwe manisio alame kuvundisha ne mailete na ende makanenga wae cheti cha kuona nyakana sukulu ni walite kwithiwa ukibundisia maundu ma theology ithango na yo ya Muonza pia bana mavo makonete mundu mukomo kwitwa Joyce Akelo tuika kwa hivi ni cancer
a survivor kana breast cancer survivor bina yemwe ni waende hospitali kana ne wewie nthini wa nondo yake be na wimbu na ende ela waende hospitali ne waiwe ena cancer kwa na etina no wesio kutilwa na a survive cancer na ende kuliando akamya inengana ukewosu mthani wa iyo ila kuna ina International Women's Day akelo no nasi kana treatment ya cancer ni very expensive na ende kindu kila kitha kicha muhimu ne kwitha wina mabeshte matona kutethesa kukwata ilo via maka unenga support na pia encouragement ya kumana kana ende kuwa cancer tiwe mweso wako na yu nundo no atilio na ndo yake maundo ni masio kwake na ende yu twitona kwasya ni muo wa cancer ende ni survivor ithangu ni ya nana bena movo makonete ende families kana misie ya majenzi ala ende mo waiwe ona you know mende na kwetela aki na ende kuituka kana at least 60 ni mo waiwe bindani la kwa ina finance bill processed na ende kuituka victims asu mome tuka kana ono mundu no metha maetele compensation yambe ndini wa implementation ya NADCO report ni metha metelete indi mese kukompensate wanundu andumo ni maisie thayo twisisa nako katuni kethangu ye kasole tukuoko kumwe kunengelele mundu kindu ithangu yandikitwe NADCO report na kwako kuku ni kwa kuikosa pe kumwe kunengelelie na kula kungikwende na kosa ithangu yandikitwe NADCO reports na ndi movoasu makatuni kaithangu ye no kethela nthini wa opinion page number 12 yethangu ya The Standard na ndi musaisa mwendwa usuni wo muthia wo kunekili wa mathangu na ndi otoni nukuyana usioke yosio mathangu wa usome kwa uliku undu umovo manengeleanetwe nthini wa mathangu aya eli na ndi nito Caroline mwena muteti ndeni wa kuminukililia kilungu cha amuka twitha twina mweni nende tithati nena nisia maundu makonetia uteti na ukwati wa bande ya Kenya kumana na mbua mbingi indila yende na ukusi wa isioni siki bathukanio siande ya Kenya ndukathibasa